Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjari la di. Papinyin kerpang kini. Like link bang kasyulong advertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bang kasyulong advertisement.com. Oh, tama. Bilay si Bon. Uba Adilbat nangrum kakun New Trap National Awakening Movement na not Shillong habakali halo ka jimpan bana yo ba ransom sutunga executive engineer katna PUD building kumukurtong ban airang ha collection MLA house nam Arjar Pulai nak NPP uloong ba ka sarkar kapenan kam bakla ya kabor dakaba pai syakamat yakren balawara dur khot ka hieng dorbar narang sakuna uzenit sangma ha ka dorbar mangtengka mentau senam baka parti ba yalam yak sarkar kapen bana kertong do officer sarkar bompat chong thait nakakam Uba adil bat loong kani ka peni ba kidon hakabor kile amon bat peni ba omdon bala banle ki ngamdot halo rata ka ba undai wei na prenki opponent banyale election ndrei ngaso ban penpao ba kumang i to kipor din ba honorable member Zenit Sangma wanra ini ka raise ka 0 hours hapo ka assembly halor ka jing mi sakamat oban declare yi ikum u candidate Tekani kalau kejing kakam pean, berkali kakam abuse of power, jangka government, tamban tanah kabanta pada kibru lejong kilek kena mundur kabiang. Tekani kalau long kum double standard, wah kin wad apering ke pakidon apa opposition untuk hidup mendeklar. Ti yang kabangim tip kejing kisah kata kabla resign, kum bala penpa. Ti ringit scam ke government hi kam deh hi bahkan syak silang nuinoru, ringat senguhi bahkan deban pisar kat kum ka. Bantah kepada dekok nak bantah apa kini udah berdon ti hakaban kum kita kikam kadi lalong ke crime mo haban ong hilalong ke crime makla de ka jing temu kumban penjai kiki basniu ti de halor tang nongrim ngaso ba government hi kadi ban bisar hok bar kadi ban le hok dari kidi kibru lejong kam di ban spear